амарӯза бо 5 забон барномаҳои иттилоотӣ ва татбиқи сиёсати хориҷӣ байналмилалӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон намудани истеҳсоли маҳсулоти воридотӣ استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان امکانات فراهم ҳояи давлатдорӣ اطلاموزی صلح وطن در ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بسا عزیز و مقدس است. ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. нашри навбати барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студио Ишаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар хоҷагии деҳқонии ҳусейнии деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара аз намоишгоҳи хоҷагидорону кишоварзони вилояти Хатлон дидан карданд. мавриди зикр аст ки ба 1 июни соли равон дар вилоят 58195 тонна ғалладонагӣ, 294844 тонна сабзавот, 34954 тонна картошка, 3111 тонна полезӣ, 10746 тонна меваҷот ва 1998 ҳазор бех ниҳолу кӯчат ва парварда истеҳсол гардид ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан истеҳсоли ғалладонагиҳо 102,9%, сабзавот 116,4%, картошка 109,2%, полезӣ 137,5% ва меваҷот 114,4%-ро ташкил медиҳад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар соҳаи чорвопарварӣ давоми 5 моҳи соли равон ҳаҷми истеҳсоли гӯшт 30,5 ҳазор тонна, шир 114,5 тонна, тухм 38 миллион дона, пашм 2502 тонна, пилла 201,2 тонна, асал 23,2 тонна ва моҳӣ 483,1 тоннаро ташкил дода, афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта аз 1,2 то 6%-ро дар бар мегирад. бо мақсади таъмини бозори истеъмолии вилоят ва дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳолати 1 июн дар майдони зиёда аз 314,5 ҳазор гектар кишти зироати кишоварзӣ аз ҷумла 128,2 ҳазор гектар ғалладонагӣ, 132 ҳазор гектар зироати техникӣ аз ҷумла 123 ҳазор гектар пахта, 20,7 ҳазор гектар сабзавот, аз он 10,4 гектар пиёз, 12,3 ҳазор гектар полезӣ, 6160 гектар картошка ва 10,7 ҳазор гектар зироати хӯроки чорво гузаронида шудааст ки дар маҷмӯъ нисбати дурнамо 101% ва нисбати ҳамин давраи соли сипаришуда 1149 гектар зиёд мебошад. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии ғалладонагиҳо идома дошта. ба ҳолати 1 июн аз 128150 гектар ғалладонагиҳо 15397 гектар дарав гардиданд, 4959 тонна ҳосил ҷамъоварӣ шудааст. дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати мақсаднок истифода бурдани замин ва ба роҳ мондани кишти такрорӣ дар вилояти Хатлон барои ҳосили имсола дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ гузарондани кишти такрорӣ дар зиёда аз 132 ҳазор гектар пешбинӣ шудааст ки ба санаи 1 июн дар хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 17502 гектар кишти такрории зироати кишоварзӣ гузаронида шудааст. новобаста аз натиҷаҳои ба даст омада
омада сарвари давлат хоҷагидорон ва масъулони шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлонро барои афзоиш додани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ, таъмини фаровонҳосилӣ, зиёд намудани содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар, гирифтани 2-3 ҳосил аз як қитъа, зиёд намудани кишти майдони кишт ва кишти такрорӣ ва ба даст овардани самараи аз ин ҳам бештар дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо роҳбарону фаъолон ва сокинони вилояти Хатлон мулоқот карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб, Абдураҳмони Ҷомеъ, Вахш ва Данғараро ки мақсад аз он бозид аз рафти корҳои бартарафкунии оқибати офатҳои табиӣ, сохтмони манзилҳои истиқоматӣ барои сокинони аз офат зарардида, инчунин шиносоӣ бо рафти корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ буд, натиҷагирӣ карданд. Ҳадафи мулоқоти имрӯзаро президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳлили вазъи корҳо дар вилоят аз ҷумла рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати кишвар ва раванди ободкориву созандагӣ, яъне омодагӣ ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли давлатӣ маънӣ дод карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вусъати корҳои бузурги ободониву созандагии мардуми заҳматкаши вилояти Хатлон ба ифтихори ҷашни муқаддаси миллӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. Барои таъмини пурраи нақшаи роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо вазифадор шуданд ки якҷо бо вазорату идораҳо, соҳибкорон ва аҳолӣ иҷрои корҳои ободониву бунёдкориро тибқи нақшаи тасдиқшуда ва бо сифати баланд таъмин намоянд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои онро вазифадор карданд ки дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои марбута ва сармоягузорони ватаниву хориҷӣ татбиқи сифатноки барномаву лоиҳаҳои пешбинишударо дар муҳлатҳои муайян гардида таъмин намоянд. роҳбарони вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва масъулини соҳаҳо вазифадор шуданд ки камбудиҳои дар самти иҷроиши буҷет ҷойдоштаро сари вақт ва бартараф намуда барои рушди бо мароми ҳамаи соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, иҷрои нақшаи андоз, афзоиши даромади буҷет ва баландбардоштани шаффофияту самаранокии хараҷоти он тадбирҳои зарури андешанд. Дастурҳо ҳамчунин ҷиҳати кам кардани хароҷоти дуюмдараҷа, коҳиш додани ҳаҷми бақияпулиҳои андоз ва қарзи корхонаҳо, идораи бо самари амволи давлатӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармояи мустақим, бунёди корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, афзоиш додани ҳаҷми содирот ва ба ин васила зиёд намудани ҳаҷми воридоти маблағ ба буҷет, инчунин пардохти саривақтии музди меҳнат ва нафақа дода шуд. Ба роҳбарони вилоят, шаҳру ноҳияҳои он, вазорати саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ бори дигар супориш дода шуд ки ҷиҳати барқарор намудани фаъолияти корхонаҳои аз кор бозмонда, таъсиси корхонаву коргоҳҳои нав то маҳсулоти ниҳоӣ коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ, барои татбиқи ин ҳадаф боз ҳам бештар ҷалб кардани соҳибкорон ва сармояи мустақими ватаниву хориҷӣ, дар ин замина ба маротиб афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва таъсис додани ҷойҳои навикорӣ барои сокинони вилоят аз ҳама серҳосилии кишвар чораҳои фаврӣ андешанд. Сарвари давлат бо дар назардошти вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба роҳбарону мутахассисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он доир ба истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо, аз заминҳои обӣ рӯёнидани 3-4 ҳосил, афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, коркарди он ва содирот ба хориҷи кишвар супориш доданд ки якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор ва бо истифодаи ҳамаи захираву имкониятҳо корро дар ин самт ҷоннок намоянд. зимни мулоқот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди таҳлили вазъи соҳаҳои иҷтимоӣ вобаста ба рушди ин бахшҳо роҳбарону масъулини соҳаро вазифадор карданд ки барои татбиқи босифати барномаҳои дар соҳаҳои иҷтимоӣ қабул шуда тадбирҳои зарури андешида доир ба ҳолати воқеии корҳо то охири соли 2021 ба дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурӣ гузориш пешниҳод намоянд. баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Хатлон, раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ва раисони як қатор шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон оид ба натиҷаҳои рушди иҷтимоӣ иқтисодии шаҳру ноҳияҳо ба ҳолати 1 июни соли 2021 ба сарвари давлат ҳисобот доданд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара обанбори оби нӯшокии офтобрӯяро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо гардиш додани мурвати шоҳқубури асосӣ ба таъминоти аҳолии деҳаҳои Остона, Осмондара ва Оламафрӯз ба оби нӯшокӣ оғоз бахшиданд. Иттилоъ дода шуд ки оби нӯшокӣ худҷорӣ буда аз масофаи 1300 метр тавассути қубури полиэтилении қутраш 200 мм ба обанбор интиқол меёбад. Бояд гуфт ки лоиҳаи таъминоти оби нӯшокӣ дар ду марҳила амалӣ мешавад. Марҳилаи аввал деҳаи Остонаро дар бар гирифта аллакай пурра татбиқ гардид. Марҳилаи баъдӣ деҳаҳои Осмондара ва Оламафрӯзи ноҳияи Данғараро фаро мегирад ки бо татбиқ шудани он сокинони деҳот бо оби тоза таъмин хоҳанд шуд. Дар маҷмӯъ дар деҳаҳои Остона, Осмондара ва Оламафрӯз 8470 сокин зиндагӣ мекунанд. Қаблан аҳолӣ аз норасоии оби нӯшокӣ танқисӣ мекашид. Акнун дар партави сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинон бо оби нӯшокӣ таъмин шуданд. Дар доираи амалишавии марҳилаи аввали лоиҳаи таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ аз обанбори оби нӯшокии офтобрӯя то деҳаи Остона 7 километр хати асосии оби худҷорӣ ва дар шафати кӯчаҳо дохили бинову иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзишу хизматрасонии ҳудуди деҳа 3,5 километр хати оби тоза кашида шуда. Дар умум масофаи хати оби нӯшокӣ 10,5 километрро ташкил медиҳад. Бояд тазаккур ки обанбори оби нӯшокии офтобрӯя дар доираи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаи давлатии сарраёсати Тоҷикобдеҳот бунёд шуда. Ба ин восита мушкилии чандин солаи сокинони маҳаллаи Остонаи деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара дар самти таъминоти оби нӯшокӣ ҳалли худро ба пуррагӣ пайдо намуд. Марҳила ба марҳила ҳаллу фасли масъалаҳои марбут ба таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дар мамлакат зери таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. Таи солҳои охир дар ин самт бо татбиқи барнома ва нақшаҳои ҳадафманд тадбирҳои муҳим бо маром амалӣ гардида истоданд. Дар баробари таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ ҳамчунин то обанбор ба масофаи 1200 метр роҳ мунфаш гардида барои сокинони маҳаллаи атроф шароити арзандаи рафту омад фароҳам оварда шуд. Бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ дар дохил ва беруни иншоот гулу бутаҳои рангоранги мавсимӣ ва дарахтони ҳамеша сабзу сояафкан шинонида шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳаи нурбахши деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара ташриф оварда муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25-ро ифтитоҳ намуданд. Дар саҳни муассисаи навбунёди таълимӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро хонандагону омӯзгорони ин боргоҳи илму маърифат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Мавриди зикр аст ки муассисаи нави таълимӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврасу ҷавон бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ сохта шудааст. Бинои мактаб аз ду ошёна иборат буда барои 1240 ҷойи нишаст дар ду баст бунёд гардидааст. муассисаи навсох аз 27 синфхонаи барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, математика, биология, астрономия, табиатшиносӣ, синфхонаҳои таълими меҳнат, омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаи компютерӣ, китобхона, утоқҳои корӣ барои омӯзгорон ва кормандон, инчунин ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. Дар муассиса маҳфили шоҳмотбозӣ амал мекунад ки хонандагон дар ин сабқати зеҳнӣ фаъолона ширкат меварзанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо омӯзгорону хонандагон суҳбати самимӣ ороста ба истифода додани муассисаи таълимии замонавиро тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиқболи ҷашни пуршукӯҳи таърихӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ барои сокинони шарафманду меҳнаткарини деҳоти Лолазори ноҳияи Данғара арзёбӣ намуданд. Дар бинои хуштарҳи таълимӣ имкон аст ки дар ду ба 336 нафар хонандаи синфҳои аз 1 то 4 ба таҳсил фаро гирифта шаванд. Синфхонаҳо бо мизу курсӣ ва дигар аёнияти таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. тамоми синфхонаҳо ҳуҷраҳои корӣ ва долонҳои
های مؤسسه نوی تعلیمی به شبکه گرمیدهی که طریق انگشتسنگ فعالیت میکنند پیوست گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان افتتاح تعلیمگاه نوی زمانوی را به کل آموزگاران و خوانندگان تهنیت گفته از فراهم شدن شرایط ارزنده علم آموزی مسئولان را برای تربیت نسل آینده ملت در روحیه بلند افتخار ملی هدایت کردند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با اگرتکنیکای پرورش زراعت و رفت جمع‌آوری حاصل در کوپراتیو استحصالی سامانجان شناس شدند. باغداری یکی از سمت‌های اساسی فعالیت کشاورزان خوجگی مذکور را تشکیل نموده مهنتکشان بعد آموزش و مکملسازی تجربه علمی و عملی اساساً میدان نوهای نهال درختان میوه‌هایش صادراتی را وسیع میکنند. میدان نهال درختان گیلاس، بادام، آلو، سیب و نوک به افزایش یافتن نشاندادهای استحصالی و زیادشوی حجم صادرات میوه‌های دارای صفت بلند و طعم لذیذ مساعدت نموده است. حاصل فراوان سیب، آلو و بادام هوسمندی خوجگیداران را برای تامین رشد دوچند این سمت سردرآمد ساحه کشاورزی بیشتر کرده است. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با فعالیت خوجگیداران در سمت رعایت اگرتکنیکای پرورش درختان بهای بلند داده مهنتکشان را برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل وظیفه‌دار کردند. با استفاده از اقلیم مساعد ناحیه دنغره برای پرورش پولزی سالی روان مهنتکشان کوپراتیو استحصالی سامانجان در میدان 300 گکتار کشتی پولزی گذراندند. عین زمان حاصل جمع‌آوری شده به بازارهای شهر دوشنبه ولایت سوخت و بدخشان و ناحیه‌های تابع جمهوری پیشنهاد کرده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان با یادآوری از امکانیت‌های طبیعی تاجیکستان برای افزون گردانیدن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تدریجاً بیشتر شدن طلبات به مواد غذایی در جهان تأمین استفاده ثمرناک زمین را راه یگانه رسیدن به امنیت آذوقه‌واری ارزیابی کردند. در میدان‌های خالی شده سری وقت کشتی تکراری گذرانده می شود زیرا تأمین استفاده ثمرناک زمین از یک قطعه گرفتن 3-4 حاصل و یک دیلانه مهنت کردن برای رسیدن به تأمین امنیت آذوقه‌واری از هدف‌های اساسی مهنتکشان کوپراتیو استحصالی سامانجان در ناحیه دنغره به حساب می رود. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در خوجگی دهقانی عبدالله ناحیه دنغره به معرکه جمع‌آوری حاصل غله آغاز بخشیدند. خوجگی دهقانی عبدالله در دهات صفابخش جایگیر بوده سال 2005 تأسیس یافته است و در اختیار خود 88 گکتار زمین آبی و 46 سهمدار دارد. سهمداران خوجگی در هر قطعه زمین را با ثمر استفاده برده همساله حاصل خوب محصولات گوناگون کشاورزی از جمله غله به دست می آورند. با پیشوای ملت محترم امومالی رحمان اطلاع دادند که در موسم کشت تیر ماهی کشاورزان خوجگی در مساحت 40 گکتار گندم نوع الکس و کراسنودار 99 کشت گذرانیدند و اکنون امید دارند که از هر گکتار زمین به حساب میانه 35-40 سنتنری گندم روی آورند. با گفته خوجگیداران باد و هوای مساعد امساله به حاصلناکی غله و دیگر نوع محصولات تاثیر مثبت رسانده است. در خوجگی دهقانی عبدالله در برابر غله‌کاری در 5 گکتار جو، 30 گکتار پخته، 2 گکتار پولزی، 1 گکتار کارتوشکا، 2 گکتار زراعت روغنده معصر و 2 گکتار یونوچقه برای خوراک چاروا کشت کرده شده است. در 8 گکتار باغ بنیاد شده است که در آن درختان حاصلده از جمله سیب و نوک، نشپاتی، گیلاس و آلو و بادام موجود است. کشاورزان نقشه دارند که بعد از جمع‌آوری حاصل گندم در کشت تکراری جواری مکه کنند. عین زمان پخته خوجگی نشأونمای خوب داشته کشاورزان چیگیت نوع فلش و فلورا کشت کردند. انتظار می رود که از حساب انتخاب تخمی بلند صفت در موسم جمع‌آوری حاصل پخته فراوان نیز به دست آورده شود. این تجربه در حدود ناحیه دنغره بر اعلی به نظر می رسد. تجربه زیادی زمینداری و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی در وقت کشت و پرورش محصولات گوناگون کشاورزی امکان می دهد که حاصل دلخواه روی آورده شده فراوانی بازار استعمالی داخلی تامین کرده شود. مورد ذکر است که کشاورزان با تجربه ناحیه دنغره همساله از حساب کشت و پرورش و استحصال محصولات کشاورزی در تأمین امنیت آذوقه‌واری مملکت حصه ارزشمند می‌گذارند.
یادآور می‌شویم که 16 ایون سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در ناحیه دنغره ادامه یافت. نخست با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 مورد استفاده قرار داده شد. فراهم آوردن شرایط تعلیم و تربیت امکان می‌دهد که هوسمندی نسل نوروز در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای از خود کردن علم‌های دقیق بیشتر شود. گزارش نوروزشاه عزیزالله و فردوسی بابو نظر. 16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در ولایت ختلان به ناحیه دنغره تشریف آوردند. سروری ما غرق در نوری سحر با غرور تاجیکی آمد بدر در جبین فری کیانی جلوگر از خود اومد سبزه و گل بهرور پیک شادی از شما آید به ملت دم بدم مرحبا بر دنغره ای پیشوای محترم خوش آمده پیشوای معظم ملت. هدف تشریف سرور دولت محترم امامعلی رحمان آغاز بخشیدن به فعالیت یک زمره انشاءات نو، شناسایی با رفت جمع‌آوری حاصل و گذراندن کشتی تکراری و ملاقات با فعالان می باشد. ما چراغ عقل و عرفان را فروزان میکنیم، برق دانش را به هر سو شعله افشان میکنیم، با دری بگشاده دعوت سوی عرفان میکنیم، هر تقاضایی که بهر دانش است آن میکنیم، پیروی از پیشوا در مهنت و صدق و صفا خدمت خلق و وطن را از دل و جان میکنیم. قدمتان همایون باد محترم جناب عالی. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره نخست بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 را افتتاح نمودند.
бинои нави муассисаи таълимӣ аз 2 қисм ва 4 ошёна иборат буда масоҳати умумии қитъаи замини он наздики 2 гектарро дар бар мегирад. дар маҷмӯъ бинои нави муассисаи таълимӣ барои 1240 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. боиси ифтихор ва сарфарозист ки мо дар чунин сарзамини зебову биҳиштосо умр ба сар мебарем. таваҷҷуҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф дар мадди аввал буда, ин соҳаро ҳамчун соҳаи афзалиятнок ва калиде дар ҷомеа меҳисобад. мо омӯзгорон пештар дар муассисаи хурдакаке ки ба талаботи замонавӣ ҷавобгӯ набуд кор ва фаъолият менамудем. имрӯз бошад бо ташаббуси ҷаноби олӣ мо соҳиби чунин муассисаи наву замонавӣ ки бо тамоми таҷҳизоти ҳозиразамона ҷавобгӯ аст гаштем. мо омӯзгорони ҷавони ин даргоҳи илму маърифат ҷавобан ба ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ваъда медиҳем ки насли ояндаро насли забондону бо фарҳанг тарбия намоем то ки дар пешрафти ободию миллату давлати хеш саҳмгузор бошем. муассисаи нави таълимӣ дорои синфхонаҳои фаннии физика, кимиё, биология ва компютерӣ мебошад ки онҳо бо 25 компютер, 24 ҷуфти мизу курсӣ ва таҷҳизоти лабораторӣ барои гузарондани озмоишҳо таъмин гардидааст. محترم جناب عالی، پیشوای معظم ملت، ما طالب علمان این مؤسسه شکرگزار از آن هستیم که شما با ما چنین مؤسسه محتشم و برهوا را هدیه نمودید. محترم جناب عالی، شما در پیام نوبتی خود تاکید نمودید که سالهای 2020-2040 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی است. ما طالب علمان وعده می‌دهیم که علم‌های دقیق را از بر نموده بهر پیشرفت مملکت خود سهمگزار خواهیم شد. ما جوانان قلب بیداری وطن، علم و دانش هستی ما جان و تن. فراهم آوردن شرایط امکان می‌دهد که هوسمندی نسل نورس در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای از خود کردن علم‌های دقیق بیشتر شود. ما در این مؤسسه با تمام لوازمات هایی که با ما در کاری میباشند اشیاءهای خانش به همه جهت تامین هستند و ما از این امکانیات ها با ثمرانه استفاده میبریم. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، سینفخانه‌های تعلیم مهنت برای دختران با دستگاه‌های آدرس بافی، قالین بافی، ماشین‌های دوزندگی و سینفخانه‌های تعلیم مهنت برای پسران با اسباب‌های دوریدگری، تخته‌بری و کارکرد آهن مجهز گردانیده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مؤسسه تعلیمی را در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت برای رشد ساحه معارف مهم ارزیابی نموده نسل نورس را با استفاده از چنین شرایط معاصر برای آموزش علم‌های زمانوی هدایت کردند. با اساسگوی سلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مینتداری خود را بیان می‌نمایم که ما چنین مؤسسه نو زمانوی و با طلبات زمان جوابگو تقدیم نموده است. سالهای 2020-2040 که 20 ساله آموزش فنهای دقیق، ریاضی و طبیعت در ساحه علم و معارف قبول شده است. ما آموزگاران جوان را وادار به آن می‌سازد که در تعلیم و تربیت نسل نورس سهم خود را گذاریم. برای بلند برداشتن قابلیت ذهنی خوانندگان مؤسسه دارای سینفخانه‌های شاهمات، تالار ورزشی زمانوی با 100 جای نشست، آشخانه برای 60 نفر، مجلسگاه با 150 جای نشست و کتابخانه با 20 جای نشست میباشد. تالار ورزشی مؤسسه دارای تنیس روی میز، تجهیزات برای آب و تاب بدن، بازی والیبال و بسکتبال میباشد. در بینای قبلی مؤسسه نارسایی جایهای نشست برای خوانندگان و نبودن شرایط مساعد برای تعلیم و تربیت نسل نورس از مشکلات اساسی به حساب می رفت. مکتب کهنه همگی 6 صنفخانه داشت. همساله زیادشوی شماره خوانندگان در محله 11 جماعت دهات کاریز ناحیه دنغره و بیشتر شدن طلبات به آموزش علم‌های زمان باشد ضرورت را برای بنیاد چنین یک مؤسسه تعلیمی تدریجاً دوچند می نمود. همین را به نوبت گرفته سال 2019 بنیاد بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 با جلب
سرمایه آغاز گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با طرح بنیاد بنا بهای بلند داده آموزگاران را برای استفاده پوره از امکانات و مسئولیت شناسی جهت تعلیم و تربیت نورسان وظیفه‌دار نمودند. در دهه ما چنین مؤسسه زیبای و زمانوی با تمام تجهیزات حاضر زمان گشاده شد که این باعث افتخار ما خوانندگان می باشد. برای صاحب معرفت گردانیدن ما بسیار آزمون المپیاده ها و چاره‌بینی ها تشکیل نمودند که خوانندگان بالای قدر را در جامعه امروزه و دیگران معرفی نمایند. من از نام تمام طالب علمان این دبستان میانه‌داری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی میرسانم و قول میدهم که با بهای خوب و اعلا و رفتار نمونوی تحصیل نموده در آبادی و رشد تاجیکستان عزیز سهم باسازای خود را میگذاریم. همزمان در شفت بنا میدانچه زیبا و زمانوی ورزشی به استفاده داده شده است. بنای نوی مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 59 با ساخت معماری زمانوی بنیاد و در صحنش گلوب و تاهای آرایشی شنانده شده است. همچنین با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی در صحن مؤسسه در بلندی 17 و از 5 متر پرچم برافراخته شده گرد و اطراف آن با ساخت معماری زمانوی آرا داده شده است. برتری دادن به استفاده مصالح ساختمانی از استحصال کنندگان وطنی اگر از یک جانب صفت بهتری کار را تامین نموده باشد، از جانب دیگر این دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به فعالیت بخش خصوصی دانسته می شود. افتتاح بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 در محله 11 دهات کوریز ناحیه دنقره در دایره آمادگی ها با جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ادامه روند سازندگی ها در مملکت صورت گرفته امکان می دهد که خوانندگان در شرایط معاصر دانش‌های زمانوی را از خود نمایند. امروزها در همه شهر و ناحیه‌های مملکت مخصوصاً ولایت ختلون وسعت تدبیرهای آبادانی با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی ادامه دارد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای آبادانی بنای نوی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنقره را مورد استفاده قرار دادند. پرزیدنت مملکت ضمن شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده جهت راه‌اندازی تدبیرهای ترغیباتی در بین اهالی برای تازگی محیط اطراف و حفظ عالم نباتات و حیوانات نادر تاجیکستان با مسئولان دستور سپارش‌های مشخص دادند. گزارش ظاهرشاه تقوی مراد و بهادر قربانزاده. 16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان بنای نوی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنقره را در وضعیت تنتنوی مورد استفاده قرار دادند. خیزد از زمینی دنقره از سخاوی مردمی مهنت قرینی دنقره سرخ روی یافت زر از خاکو ما زر یافتیم از سخای مردمی زر آفرینی دنقره شد وطن انگشتری زینهار در انگشتی ده از سواشی زادهی صاحب نگینی دنقره خوش آمده پیشوای معظمی ملت. بنای شعبه حفظ محیط زیست با طرح معاصر و نقش و نگار ملی ساخته شده تحفه ارزنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن پرافتخار ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای کارمندان و متخصصان این نهاد به حساب می رود. باعث افتخار است که امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنقره را که در سطح بین المللی با تمام شرایط جوابگو می باشد با استفاده دادن می‌ندار از آن هستیم که با این غمخوری پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که نسبت ما متخصصان ساحه غمخوری ها ظاهر می نماید ما کوشش به خرج می‌دهیم که فعالیت خود را در این سمت حفظ محیط زیست
دوچند زیاد نموده بحر آبادی وطن سرسبز گرداندن وطن عزیزمون سهم نظر است گذاریم. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای معموری از 5 آشیانه، تهخانه، مجلسگاه با 68 جای نشست، آثارخانه، تشخیصگاه، کتابخانه، مهمانخانه، موضع زیبا برای استراحت و مشغولیت‌های ورزشی سبک، اینچنین دیگر انشاءات یاریرسان عبارت میباشد. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور ماه اکتبر سال 2018 از جانب فرمایشگر کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده، آن در مهلت پیش بینی شده با صفت بلند معماری به استفاده داده شد. از روی طرح در تهخانه آشیانه یکم، دوم، سیوم و چهارم بینای زمانوی شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنقره تجهیزات و دستگاه‌های لازمه صحوی از جمله تشخیصگاه، مجلسگاه، گوشه عالم حیوانات نادر و نباتات تاجیکستان، کتابخانه برای مطالعه اشعار و اثرهای علمی و بدیعی و صحوی با شرایط ضروری و مطابق به طلبات زمان معاصر بنیاد گردیده است. پرزیدنت مملکت ضمن شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده جهت راه اندازی تدبیرهای ترغیباتی در بین اهالی برای تازگی محیط اطراف و حفظ عالم نباتات و حیوانات نادر تاجیکستان به مسئولان دستور و سفارش‌های مشخص دادند. در همین جا به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان گوشه عالم حیوانات و نباتات و امکانات‌های اکولوژی تاجیکستان که در آن حیوانات نادر و پرنده‌های زیبا به طور صنعی ساخته شده است معرفی گردید. در کتابخانه گوشه پرزیدنت تأسیس داده شده است که در آن اثرهای ماندگار پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتاب‌های تازه نشر علمی و بدیعی که بیش از 2000 عدد را در بر می‌گیرند جمع آوری گردیده است که از این شرایط کارمندان می‌توانند با ثمر استفاده نمایند. در کتابخانه زیاده 2000 کتاب‌های ادبی، علمی، صحوی و کتاب‌های الکترونی موجود میباشد. و در وقت خالگی میتوانیم از این کتاب‌ها استفاده نماییم. مینتداری خود را به پیشوای ملت میرسانیم که برای ما چنین شرایط‌های خوب فراهم آورده. در آشیانه پنجم بینای شعبه حفظ محیط زیست ناحیه دنقره با مقصد استراحت و فراغت کارمندان مهمانخانه زمانوی و تالار وسیع برای گذراندن چرابین‌های بین اداروی بنیاد گردیده. آن دارای شرایط معاصر خدمترسانی میباشد. مهمانخانه بر هوا و با طرح خیلی زیبا ساخته شده با شرایط مساعد از جمله رخت خواب، جیوان، یخدان، تلویزور و مبل‌های زمانوی تأمین میباشد. دستگاه خانه‌کنی اتاقای کاری پیش بینی کردیم. سیستم دستگاه خانه‌کنی هر یک اتاقی کاری به نصب کرده شده است. طرز تعمیری همین بنا ما حرکت کردیم که مسائل طبیعت به نزدیکتر که سیستم پلاستیکی که ضررش به آدمیزاد میرساند کمتر گردانیم. در مجموع خزینگی زمانه که اگر نگاه کنیم در استانداردهای جهانی که جواب است. اقلیم نگاه کردیم که مثلا گرمی هوا خنکی هوای همش با این وقت گریسته همه چی محصولاتی که موثری که وضعی هست همین استفاده بردگی. قسمت بالای بنا مکان زیبای تماشاباب و استراحت برای کارمندان و مهمانان می باشد. در این مکان جهت تشکل طرز حیات سالم و مشغولیت کارمندان و ورزش سبک شرایط ارزنده مهیا کرده شده است که آنها می توانند در وقت‌های فارغ از کار به نمودهای گوناگون ورزش مشغول شوند. در دایره کارهای آبادانی گرد و اطراف بینای مذکور سفالک‌پوش گردیده گل‌های رنگارنگ موسمی و زیاده از 100 بیخ نهال درختان آرایشی شنانیده شده است که به نمای بیرونی بنا زیبایی خاصه ضم می‌کند. در دهات کارز ناحیه دنقره با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی مورد بهره برداری قرار داده شد. در شرایط پیشرفت علم و تکنیک بهتر نمودن شرایط خوب تعلیمی و در این زمینه آماده نمودن متخصصان کسبی در ساحه تندرستی مملکت مهم می باشد و در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی می گردند.
16 ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات کارز ناحیه دنقره مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی را افتتاح نموده با شرایط کاری و خدمترسانی انشاءات مذکور از نزدیک شناس شدند. نامبردار دلیر و قهرمان خوش آمده، تاج بر سر وارث سامانیان خوش آمده. از پی ابن سینا ایفا به هستی میکنیم، در طبابت هرچی را با چیره دستی میکنیم. از سری صدق و صمیمیت با کسب خویشتن احتیاجمندی دوا را سرپرستی میکنیم. ما طبیبان میخوریم سوگند در نزد شما، خدمتی ارزنده تا روزی هستی میکنیم. خوش آمده پیشوای معظم ملت. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره در پرتو دستور سپارش‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره تنتنه‌ها به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی از جانب صاحبکار وطنی فروخ دولتعلی بنیاد گردیده دارای شرایط مساعد تعلیمی میباشد. مساحت عمومی زمین مؤسسه 0 از 100 10 هکتار را تشکیل داده بنا از 7 آشیانه، تختخانه، 26 صنفخانه بر هوای تعلیمی، اتاقهای کاری، کتابخانه، صنفخانه کامپیوتری و دیگر انشاءات یاریرسان عبارت میباشد. همه صنفخانه و حجره‌های کاری با دستگاه و تجهیزات ضروری و میز و کرسی‌های نو و زمانوی تأمین میباشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از شرایط معاصر مؤسسه نوی تعلیمی و صحبت صمیمی با آموزگاران و دانشجویان تاکید نمودند که در شرایط پیشرفت علم و تکنیک بهتر نمودن شرایط خوب تعلیمی، آماده نمودن متخصصان کسبی در ساحه تندرستی مملکت مهم باشد و در این سمت از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان تدبیرهای ضروری مرحله به مرحله عملی می‌گردند. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با تشبث خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در سرتاسر مملکت بخشیده به جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و بنیادکاری با مرام ادامه دارند. البته تأسیس‌یابی چنین مؤسسه‌های تعلیمی برای به تعلیم فرا گرفتن دانشجو دختران منطقه کلاب مساعدت خواهد کرد، چون که آن نفرانی که از دهه‌های دوردست منطقه کلاب به مرکز پایتخت و مرکز ولایت رفته تعلیم گرفتن نمیتوانستند، میتوانند آزادانه آمده در ناحیه تعلیم را دوام دهند. مؤسسه تعلیمی کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره فعالیت خود را از روی 4 اختصاص‌های کار همشیرگی، کار فارماسیفتی، کار مامادویگی و کار دندانسازی به راه مانده است. برای در آینده به متخصصان میانه طب صاحب کسب از روی اختصاص‌های ذکر شده تامین نمودن هم ناحیه دنقره و هم منطقه کلاب می باشد. مؤسسه امکان قبول 720 دانشجو را در یک بست داشته در آن دانشجویان از روی 4 اختصاص از جمله کار همشیرگی، فارماسیفتی، مامادویگی و کار دندانسازی آماده کرده می شوند. از روی طرح در تختخانه کالج طبی اجتماعی ناحیه دنقره برای آموزگاران، مدیران کافدرها و دیگر کارمندان شرایط مساعد کاری مهیا گردیده است. اگر جوانان در جوانی چقدر سعی و کوشش کنند، همون قدر عمل خود را به دست می‌آورد. در کالج حضور داریم که در دهه رخشان زمین یکی از دهه‌های نزدیک ناحیه دنقره قامت راست کرده است و شادی خرسندی ما آموزگاران، دانشجویان و اهل ساکنان این محل خیلی زیاد دیده می شود. شکر استقلالیت میگیریم، شکر صلح و وحدت میکنیم که امروزها در سراسر جمهوری تاجیکستان مخصوصا در ناحیه دنقره بیناهای نو، بیناهای زمانوی، مخصوصا بیناهای تعلیمی قامت راست کرده ایستادند و راست کردند و جوانان زیادی در اینجا و تحصیل فرا گرفته شده ایستادند و تحصیل کرده ایستادند. صد سرفرازی با چنین جوان مردان، با چنین
جوانان سخاوتپیشه که در آبادانی کشور خود سهمگذار هستند. که از سمت‌های اساسی که پیشوای ملت با اون دقت جدی میدن این ساحه معارف و تندرستی است. قریب همه ساله در همه ناحیه‌ها و دهه‌های جمهوری بیناهای نوی مؤسسه‌های تعلیمی بنگاه‌های طبی ساخته و استفاده داده می‌شوند. از جمله در ناحیه دنگره یک کالج طبی که با تمام تجهیزات و دارای شرایط‌های زمانوی است با استفاده داده شد. همه اون غمخواری که پیشوای ملت نسبت ساحه معارف تندرستی میکند سرمشق کاری خود نمودم کوشش میکنیم که دانشجویان را تربیت کرده صاحب معلومات کنیم که دانش آنها طلبگوی بازار جهانی باشد. در آشونه یکم و دوم بینا سینفخانه‌های بر هوای دندانسازی، آناتومیا، همشیرگی، فارماسیوتی، سینفخانه‌های کامپیوتری، کیمیا، کتابخانه و در آشیانه‌های دیگر جهتی در شرایط خوب تحصیل نمودن دانشجویان سینفخانه‌های تعلیمی با امکانات‌های معاصر علم آموزی بنیاد گردیده است. در حجره دندانسازی یک عدد دستگاه معاصر موجود است که توسط آن تجربه علمی و نظریوی عملاً اجرا می‌گردد. استоматология дар ду марҳила яъне ки истифода бурда мешавад. Яке яъне ки марҳилаи клиникӣ ва гирифтани қола ва муайян кардани бемориҳо, дуюмаш бошад яъне ки дар лаборатория омода кардани дандонҳое ки дар коки даҳон гузошта мешавад, протезҳое ки мисол дар коки даҳон гузошта мешавад. дар инҷо яъне ки ҳам қисми клиникӣ ва ҳам қисми лабораторӣ ба пуррагӣ омӯзонида мешавад. пеш аз ҳама миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки шароити хуб барои оянда яъне ки мутахассисон муҳайё месозанд. ҳуҷраҳои корӣ ва синфхонаҳои таълимии муассиса бо системаи мутамаркази гармидиҳӣ пайваст шуда бино дар фасли зимистон бо гармӣ пурра таъмин карда мешавад. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои оғози корҳои сохтмонии бинои нави хобгоҳ барои 320 донишҷӯ санги асос гузоштанд. аз рӯи тарҳ бинои хобгоҳ 9 ошёна сохта шуда он бо таҷҳизоти зарурӣ аз ҷумла ҳуҷраҳои барҳаво, рахти хоб, ҷевон ва дигар дастгоҳу таҷҳизоти муҳим таъмин карда мешавад. маврид ба таъкид аст ки соҳибкорон ва шахсони ватандӯст дар ноҳияи данғара дар пайравӣ ба иқдому ташаббусҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои ободониро дар деҳот ва маркази ноҳия вусъат мебахшанд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастовардҳои назаррас ва шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол карда шавад. мақсад аз бунёди муассисаи нави таълимӣ сам гузоштан дар корҳои ободонӣ ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни муқаддас мебошад. ба ин мақсад дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти коризи ноҳияи данғара бинои нави замонавӣ иборат аз 7 ошёна ба истифода додем ки муҷаххас бо таҷҳизотҳои нави таълимӣ мебошад. мо хушҳол аз онем ки пешвои миллат пайваста соҳибкоронро дастгирӣ менамояд ва ин иншоот барои тайёр намудани мутахассисони миёнаи тиб дар вилояти хатлон тӯҳфаи арзандаи пешвои муаззами миллат дар арафаи ҷашни муқаддас солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. барои фароҳам овардани шароити зист барои донишҷӯю омӯзгорон нақша дорем ки дар шафати бино хобгоҳи замонавӣ иборат аз 9 ошёнаро ба тамоми шароитҳо сохта ба истифода диҳем. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкори ватанӣ фаррухи давлаталиро барои саҳм гузоштан дар тадбирҳои ободонӣ шоистаи таҳсин хонданд. аз соли 1968 ин деҳаро ёд медиҳам ва вақте ки деҳаро ба имрӯз муқоиса мекунем аз замин то осмон фарқиятҳо дида мешавад ва ҳамаи ин фарқиятҳо бо ташаббус ва заҳмати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сарчашма мегирад. коллеҷи иҷтимоии тиббии ноҳияи данғара дар деҳаи рахшонзамин дар шоҳрои данғара балҷумон сохта шудааст ки се ноҳияро метавонад ки толибилмо ё донишомӯзонашро қабул намояд. гирду атрофи бино дар доираи тадбирҳои ободонӣ бо дарахтони сояафкан ва гулҳои рангоранги мавсимию ҳамешасабз оро дода шуда намои шабонаи иншоот бо насби чароғакҳои равшандиҳанда ба симои ноҳия зебогии дигар зам менамояд.
صنعتی کنونی با سرعت مملکت هدف چهارم استراتژی اعلام گردیده. حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت تدبیرهای ضروری را عملی می‌نماید. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غرغره دهات کورز ناحیه دنغره کارگاه استحصال مکرون و کارکرد میوه و سبزیجات اگنته تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. دستگاه و تجهیزات کارگاه‌های استحصالی از جمهوری اوکراین وارد شده به خاطر ذخیره محصولات استحصالی کارخانه انبارها بنیاد کرده شده است که امکان می‌دهد در همه فصل سال محصولات جوابگوی طلبات و دارای صفت بلند پیشنهاد ساکنان گردانیده شود. گزارش سمندر اسکندرزاده و عبیدالله غایبزاده. 16 ایون در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت ختنان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه غرغره دهات کورز ناحیه دنغره کارگاه استحصال مکرون و کارکرد میوه و سبزیجات اگنتی تامینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. خوشبخت منم از آن که صاحب وطنم، سرمست چو اندلیب باغ و چمنم، با زحمت و با تلاش پیشوای بزرگ آباد شده سر تا سر دیه کهنم. آمده خوش آمده شاهی وطن، مرحبا مردی دلاگاهی وطن. در انشاء نوبنیاد 20 نفر متخصص وطنی فعالیت میکند. در کارگاه مذکور نوشابه، شربت، مربا در مجموع بیش از 14 نمود محصولات از زردآلو، شفتالو، آلوچه، سیب، خرما، پمیدار و غیره استحصال میگردد. این خطهای تکنولوژی امکانیت می‌دهد که از حساب ذخیره‌های کنسنترات میوه‌های وطنی و با وارد نمودن کنسنترات میوگی‌های تروپیکی از قبیل اپلسین، ماندارین، مانگو و دیگر میوه‌های سیتروسی در همه فصل سال استحصال شربت‌های گوناگون براه مانده شود. دستگاه و تجهیزات کارگاه‌های استحصالی از جمهوری اوکراین آورده شده است. به خاطر ذخیره محصولات استحصالی کارخانه انبارها بنیاد کرده شده است که امکان می‌دهد در همه فصل سال محصولات جوابگوی طلبات و دارای صفت بلند پیشنهاد ساکنان گردانیده شود. ما در سیخ مکرون براری جایگیر هستیم که در یک مدت کوتاه همین سیخ را از اوکراین آورده علاقه به استفاده دادیم و هر روز 7 تن مکرون استحصال کرده می شود. گندم از خودمون است، زمانی خودمون هست، در کارگاه خودمون آرد میکنیم و نبینیتون که آمده باز ما مکرون هم استحصال خودمون میکنیم که زیاده از 42 نمودی مکرون برآورده می شود. ارزش اصلی مکرون ما از ارزش هم چکنه هم یک لختی که ما از دیگر شرکت ها میخریم کمی کم از 30% نرخش ارزانتر می باشد.
биноҳои истеҳсолӣ ва инфраструктураи он мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд карда шуда дорои имконияти мусоиди кору фаъолият мебошад. ҳамчунин дар ин рӯз намоишгоҳи маҳсулоти истеҳсолшудаи коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид. дар намоишгоҳ 14 намуд макарон, орд, консерваҳо, шарбату афшура, мураббо, маҳсулоти ширӣ, гандум, лубёгиҳо, картошка, мака, мурғ, тухм ва сару либоси низомӣ барои сарбозон пешниҳод карда шуд. ташкилу ба роҳ мондани фаъолияти коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар назди агентӣ имкон медиҳад, ки солона беш аз 20% маблағҳои буҷет сарфа гардида, дар баробари бештар дастрас намудани маҳсулоти ғизоӣ, ҳамзамон сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ аз ҷиҳати экологии тоза таъмин карда шаванд. мавриди зикр аст ки айни замон дар агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон 12 корхонаи хоҷагиҳои ёрирасон, ки самти фаъолияташонро соҳаҳои кишоварзию саноатӣ дар бар мегирад, амал менамояд. корхонаҳои назди агентӣ дорои 97195 гектар замин, аз ҷумла 2280 гектар заминҳои корами обӣ, 984 гектар лалмӣ, 536 гектар боғу токзор, 58919 гектар чарогоҳ, 5 гектар гармхонаи доими амалкунанда мебошад. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат баҳри ноил гаштан ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ ва тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо зерсохторҳояш иқдом гирифтааст, ки бо роҳи бунёди иншооти муосири истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин самт саҳми арзанда гузорад. сарвари давлат зимни ифтитоҳи иншоот ва шиносоӣ бо маҳсулоти истеҳсолӣ масъулонро вазифадор намуданд, ки ба сифати коркарди маҳсулот таваҷҷӯҳи бештар дода бо истифода аз имконоти мавҷуда ва дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди соҳаро таъмин созанд. дар доираи татбиқи саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ва тақвияти иқтидори истеҳсолии кишвар дар ноҳияи Данғара корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. 16 июн бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ғарғараи деҳоти корези ноҳияи Данғара корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алӣ ба истифода дода шуд. ҳамчунин ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди корхонаҳои истеҳсолӣ, биноҳои муассисаҳои нави таълимӣ ва истиқоматии баландошёна муаррифӣ карда шуд. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ғарғараи деҳоти корези ноҳияи Данғара бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алиро ба истифода доданд. мо сухан озод зимин бар мекунем, шукри ободии кишвар мекунем, шукри истиқлолу амни ин ватан, ифтихор ҳар ҷози сарвар мекунем. пешвои арҷманд хуш омадед, раҳнамову дилписанд хуш омадед. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Файзализода Сайфиддин дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати кишвар саноатикунонӣ бо суръати мамлакат бунёд карда шудааст. иқтидори лоиҳавии корхонаи истеҳсолӣ дар якшабонарӯз коркарди 25 тонна ашёи хом ва омода намудани 3,5 тонна равған мебошад. пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли равғани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Файзи Алӣ 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин карда шуд. баъри иҷрои дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иқдом гирифтем, ки чунин коргоҳи истеҳсолии равғанбориро сохта ба истифода диҳем. дар корхонаи мо айни замон 30 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин мебошад. аз ин шумора 20 нафарашонро занон ташкил медиҳад. занҳо аслан дар корҳои сабук, яъне басабандӣ, ямон зарфҳои равғангирӣ, ҷобаҷокунӣ
дар анборҳо ҷалб карда шудааст. мо аз дастгириҳои ҷаноби олӣ рӯҳбаланд шуда пай ободии ватан талош мекунем. хати истеҳсоли равған аз дегҳои бухорӣ, сехи равғантозакунӣ, омода намудани қуттиҳои пластикӣ ва бастубанд иборат буда, равғани растанӣ дар зарфҳои пластикӣ 1, 2, 3 ва 5 литра ҷой карда мешавад. Корхона бо мақсади таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва дорои сифати баланд таъсис дода шуда, дар он аз зағир, рапс, офтобпараст, сиёҳдона ва чигит равған истеҳсол карда мешавад. мувофиқи нақшаи пешбинишуда ашёи хом барои истеҳсоли равғани ҷавобгӯи талабот дар асоси шартномаҳои ҳамкорӣ аз хоҷагиҳои кишоварзӣ дастрас карда мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ширкатҳои бонуфузи Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ворид карда шудааст. баъди ифтитоҳи корхона сарвари давлат дар намоишгоҳ бо маҳсулоти истеҳсолии корхона шинос гардид. иттилоъ дода шуд ки равғани дар корхона истеҳсолшуда дорои сифати баланд буда, бо маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои ватанию хориҷӣ рақобатпазир мебошад. дар корхонаи мо 12 намуди маҳсулотро коркар карда метавонем. аз он ҷумла пумадона, зағир, кунҷит, маҳсар, дигар намуди маҳсулоти донагиро мо равғанашро ҷафида мегирем. дар вай сех бо прессҳо равғанро аз таркиби пумадона ҷудо намуда сони ба ин сех ворид мегардад. дар ин сех аввалдараҷа дар деги якум мо бо маҳсули содаи кавсикӣ равғанро тоза намуда, баъд аз он ба маҳлули содаи ишқори намак, пас аз он мо бо хокаи сафед, баъд аз он мо дар дегҳои буғӣ вайро ҷӯшонда, хушбӯй карда, ширин карда, баъд аз он аз филтр гузаронда сони дар навбати охир ба зарфҳои полиэтиленӣ 1 литра, 2 литра то 5 литра рехта ба мизоҷон пешкаш менамоем. маҳсулоти мо маҳсулоти сифаташ баланд буда рақобатпазир мебошад. мо мутахассисони корхона иқдом гирифтем ки дар оянда маҳсулоти худро ба сатҳи ниҳоӣ коркар карда расонем, дар бозори дохилӣ рақобатпазир бошад. партовҳое ки аз истеҳсоли равғани мо ҳосил мегардад, дар оянда мо истеҳсоли собун, дигар намудҳои маҳсулоти шӯшурии зарфҳо, хокаи шустушӯи либоси дигар чизро дар оянда истеҳсол намоем. таъкид карданд ба маврид аст ки талаботи сокинони ҷумҳурӣ ба равғани растанӣ дар як сол 126 000 тонна буда, айни замон дар ҷумҳурӣ 41 корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ бо иқтидори 160 000 тонна фаъолият менамояд. дар ноҳияи Данғара дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ низ бо маром идома дошта, бо ин васила дар беҳтаршавии инфраструктури деҳоти ноҳия ва баланд гаштани сатҳи некуаҳволии мардум қадамҳои устувор гузошта мешавад. соҳибкори маҳаллӣ Файзализода Сайфиддӣ низ бо ҷонибдорӣ аз ташаббусу роҳнамоиҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи ватан иқдом гирифт ки иншооти муосири саноатӣ бунёд намуда дар пешрафти соҳа ва таъмини сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор саҳми хешро гузорад. ба хотири зебогии муҳит ҳамзамон коргарони коргоҳ атрофи иншооти истеҳсолиро сафолакпӯш карда гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинониданд. бино бо тарҳу услуби хоси меъморӣ бунёд шуда гирду атрофи он чароғон гардидааст. дар ҳамин ҷо ҳамчунин ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди корхонаи истеҳсоли маводи шустушӯӣ, хишти пухта
мебел, дару тирезаҳои пластикӣ, бетон, бинои коллеҷи тиббӣ, маркази саломатӣ, муассисаи таълимӣ, боғчаи кӯдакона ва биноҳои истиқоматии баландошёна муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат бо гузоштани санги асос ба корҳои сохтмонӣ оғоз бахшиданд. корхонаи маводи шустушӯӣ дар назди корхонаи равғанбарорӣ сохта шуда беш аз 12 намуд мавод истеҳсол мекунад. коргоҳ бо иқтидори истеҳсоли 1,5 тонна маводи шустушӯӣ дар якшабонарӯз сохта мешавад. корхонаи истеҳсоли хишти пухта дар масоҳати 15 гектар бунёд гардида, иқтидори солонаи он ба 2 миллиону 500 ҳазор дона хишт баробар мебошад. дар корхонаи мебел ва дару тирезаҳои пластикӣ тибқи лоиҳа истеҳсоли миз, курсӣ, ҷевон, рахти хоб, дару тирезаҳои пластикӣ ва дигар ашёи зарурӣ ба роҳ монда мешавад. иттилоъ дода шуд ки бунёди иншооти соҳаи саноат имкон медиҳад дар баробари таъмини сокинон ҳамзамон наздики 100 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин шавад. мувофиқи лоиҳа коллеҷи тиббӣ дуошона буда барои ба таълим фаро гирифтани 100 донишҷӯ ва маркази саломатӣ бо 20 кати хоб пешбинӣ шудааст. муассисаи таълимӣ барои дар ду бас ба таҳсил фаро гирифтани 1280 нафар хонанда ва боғчаи кӯдакона барои 120 нафар бунёд карда мешавад. мавриди зикр аст ки иншооти мазкур бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони бо нангу номуси ноҳия дар доираи ташаббусҳои созандаи пешвои миллат сохта мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи корхонаҳо ва шиносоӣ аз лоиҳаҳои нав иқдоми созандаи соҳибкорони ватаниро шоистаи таҳсин хонда таъкид доштанд ки бунёди чунин иншоот имкон медиҳад ки инфрасохтори ноҳия беҳтар гашта сатҳи некуаҳволии мардум бо таъсиси ҷойҳои нави корӣ баланд бардошта шавад. бо мақсади беҳсозии инфрасохтори тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Данғара дар доираи амалисозии нақшачорабиниҳо бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ муассисаҳои тиббӣ бунёду навсозӣ карда мешаванд. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғиҷоваки деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии Нури Тиб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. шумо ҳомии халқу мулки моед, шумо соҳибдилу дардошноед. ҷаҳон донад бузургии шуморо, шумо ҷо дар дилу дар дидаҳоед. фидоии диёри мо шумоед, ҷаҳони ифтихори мо шумоед. тамоми мушкили мо гардад осон, умеди мо мадори мо шумоед. меҳрубонеду раият парваред, дар ғами фардои халқу кишваред. мо равонем аз пайи сино, вале дарди миллатро шумо дармонгаред. ба дунё аз ҳама пеш илми тиб аст, ниёзи халқи олам бар табиб аст. мададгори табиб аммо шумоед, куҷо мисли шумо моро ҳабиб аст. зиндагӣ бо орзуҳо зиндагист, мақсади мо ҳам давобахшандагист. мо табиби халқи худ бояд шавем, мо ҳабиби халқи худ бояд шавем. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғиҷоваки деҳоти Пушинги ноҳияи Данғара муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии Нури Тибро ба истифода супориданд. иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Маҳмадова Бахтинисо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии Нури Тиб аз таххона ва 6 ошона иборат буда дар майдони 1,7 гектар замин дар кӯтоҳтарин муҳлат ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд карда шудааст. дар ошонаи якуми бино нуқтаи қабули беморон, 3 ҳуҷраи озмоишгоҳ, ҳуҷраҳои ултрасадо, амрози даруна, ҷарроҳӣ, дандондармонӣ, дорugузаронӣ, ҳуҷраи хатна, бемориҳои қалб, ҳуҷраи занона ва ҳуҷраи кории ҳамшираи калони тиб ҷойгир мебошад. ошонаи дуюми бино аз ҳуҷраи таваллуд ва бемориҳои занона, ҳуҷраи навзодон, 2 ҳуҷраи баъди таваллуд, 7 кати хоб,
ҳуҷраи ташхиси беморон ва ҳуҷраи дорugузаронӣ иборат аст. дар ошонаи сеюм ҳуҷраи ҷарроҳӣ, 2 ҳуҷраи баъди ҷарроҳӣ, ҳуҷраи дорugузаронӣ, ҳуҷраи захмбандӣ, 6 ҳуҷра бо 12 кати хоб мавҷуд аст. имрӯз сухан дар бораи технологияи нави муосири ҳозиразамони дунявӣ меравад ки мо соҳиби ин технологияи нав шудем ва бо бовари комил гуфта мешавад ки ба воситаи чунин технологияи нави муосири ҳозиразамони дунявӣ ё ин ки технологияи ҷадид мешавад ҳам ҷарроҳиҳои оддӣ ва ҳам ҷарроҳиҳои мураккабро дар ҳудуди ҷумҳурӣ на танҳо дар беморхонаҳои марказӣ ва мешавад ки ҳатто дар беморхонаҳое ки дар сатҳи районӣ ҳастанд гузарондани чунин амалиётҳои ҷарроҳӣ. ошонаи чороми бино барои беморони амрози даруна пешбинӣ шуда аз ҳуҷраи табибон, ҳуҷраҳои дорugузаронӣ, физиотерапевтӣ, 9 ҳуҷра барои беморон бо 18 кати хоб ва ҷой барои истироҳати беморон иборат аст. ошонаи панҷуми бино барои барқарорнамоии саломатӣ физиотерапевтӣ махсус гардонда шудааст. дар ошонаи шашум дар синфхонаҳои илмомӯзии компютерӣ бо 15 адад компютер ва ҳуҷраи омӯзгорон бо фарогирии зиёда аз 150 нафар донишҷӯ шароит фароҳам оварда шудааст. дар таҳхонаи бино 3 ҳуҷраи бахшҳои ронандагӣ бо 40 ҷои нишаст, ҳуҷраҳои лоидармонӣ дар масоҳати 200 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. илова бар ин дар паҳлӯи бинои асосии бинои 4 ошхона сохта шудааст ки дар ошхонаи якум ошхона, дорухона, ҳуҷраи гиёҳдармонӣ ва ҳуҷраи нозири минтақавӣ ҷойгир мебошад. дар иншоот 60 ҷойи хоб барои омӯзгорон ва донишҷӯён мавҷуд аст. барои ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани иншоот муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ дастрас карда шудааст. дар фасли сардӣ барои бо гармӣ таъмин намудани иншоот системаи гармидиҳӣ бо ангишт фаъолияткунанда насб гардида ҳамчунин саҳни бино ободу зебо карда шудааст. пеш аз ҳама сипосу миннатдории аҳли деҳаро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, ҷаноби олӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуданд. дар ин радиф изҳор менамоям ки бо дастгирӣ ва ҳидояти ҷаноби олӣ дар деҳаи мо як иншооти тандурустию зебову барҳаво қомат афрохт ки аз ин сокинони ин деҳа ва деҳаҳои атроф ҳам метавонанд аз ин дармонгоҳ ки ҳама шароитҳои табобатии замони муосирро дорост баҳра баранд. сохтмону ба истифода додани ин иншооти иҷтимоӣ пеш аз ҳама аз сиёсати дурандешонаи сарвари давлатамон манша мегирад. мо ҷавондухтарону занҳои деҳот кӯшиш менамоем ки ҷавобан бо ин ғамхориҳои роҳбари давлат бо саъю кӯшиш дилу нияти пок меҳнат карда дар ободу зебо гардонидани ин гӯшаи диёрамон саҳмгузор бошем. муассисаи касбию иҷтимоии хусусии тиббӣ ва маркази барқарорсозии нури тиб дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҳисоби даромади софи соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти мазкур имкон медиҳад ки ҷавонони деҳот ба таълиму тарбия ва касбомӯзӣ ҷалб карда шаванду сокинон бе харҷи зиёдатӣ дар маҳалли худ ба табобат ва муолиҷа фаро гирифта шаванд. зимни ба истифода супоридани иншоот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми бунёдкоронаи соҳибкори ватаниро шоҳистаи таҳсин хонда ба сифати корҳои сохтмонӣ, шаклу усуб ва дигар тадбирҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. президенти мамлакат мутахассисони соҳаи тандурустиро барои дар сатҳи баланд ба аҳолӣ расондани хизматрасонии тиббӣ ҳидоят карданд. бо мақсади гиромидошт ва арҷгузорӣ ба арзишҳои волои давлатдорӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат майдонҳои парчами давлатӣ бо қомат афрохтани сутунпояи ин муқаддасоти давлатӣ бунёд карда мешаванд. дар ҳамин замина асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. тадбири мазкур барои боз ҳам баландбардоштани ҳуввияти миллӣ ва ҳисси ватандӯстию ватанпарастии насли ҷавон ва дар маҷмӯъ кулли сокинони ноҳия нақши муҳим мебозад. гузориши хабарнигорони мо. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳияи Данғара майдони парчами давлатиро мавриди истифода қарор доданд. парчами ту
پرفشان شد دنغره قلب تو از نوجوان شد دنغره با تلاش و جهدهای پیشوا شهرتت روی جهان شد دنغره اینقدر سرسبز و خورم گشته ای دامنت گل گل فشان شد دنغره باغهایت دلربای و پرثمر مهر تو در جسم و جان شد دنغره زهی پیشوای معظم ملت. майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи таҷлили сазовори ҷашни умумимиллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардида дар он барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. масоҳати умумии майдони парчам 3 гектар буда он аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо ҷалби мутахассисони ватанӣ ва бо тарҳи муосир бунёд ёфтааст. баландии сутунпояи парчами давлатии тоҷикистон дар ноҳияи данғара 70, дарозии матои он 18 ва паҳноияш бошад 9 метрро ташкил медиҳад. роҳравҳои ҳудуди майдони парчам дар масофаи беш аз 6500 метри мураббаъ сафолакпӯш карда шуда, дар он 86 чароғаки равшанидиҳанда насб гардида, барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон ва сайёҳон курсиҳои нишаст гузошта шудааст. дар ин ҷо як фаввораи чоркунҷашакли тариқи мусиқӣ фаъолияткунанда низ бунёд ёфтааст, ки дарозии он 12 ва паҳноияш 8 метр буда, дорои 96 нуқтаи
آبپاشی میباشد. در این گلگشت جای بازی کودکان، جای والیبال برای جوانان، جای استراحت برای جوانان، فواره‌های زیبا ساخته به استفاده داده شده است که مردم ناحیه دنغره از این اقدام نگرفته محترم جنابی عالی خیلی هم خرسند و میندار هستند. اینچنین اطراف باغ پرچم با 8900 عدد نهال همیشه سبز ارچه نو ایتویا دیوار گرفته شده، در حدود آن زیاده از 615 عدد دیگر نمود درختان آرایشی نادر شناخته شدند. مساحت سبزکاری شده حدود باغ پرچم باشد 190 متر مربع را تشکیل می‌دهد. قید کردن با مورد است که در دایره سیاست ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و با مقصد جلب هرچی بیشتر جوانان و نورسان به ورزش و سالمگردانی در اینجا میدانچه بازی فوتبال و بازی کودکان ساخته شده است که جوابگوی طلبات زمان معاصر می باشد. مساحت میدانچه ورزشی 800 و بازی کودکان 500 متر مربع را در بر میگیرد. در میدانچه بازی کودکان تجهیزات دلخوشی نصب گردیده است که آن برای استراحت و فراغت خوب دوستریکان مساعدت می نماید. پرچم دولتی افاده کننده مظفریت و دستاوردهای بزرگ خلق ملت تاجیک محسوب می‌یابد. مس همین پرچم دولتی است که ما در فضای صلح و ثبات، آرامی، تنجی، وحدت ملی و آسایی زندگی و کار فعالیت می‌نمایید. و در طوری که دیده شدید امروز با قدم مبارک پیشوای معظم ملت و با ابتکار بی‌واسطه این مرد خردمند پرچم دولتی در شهرک دنغره حسن افتتاح شد و این باعث خرسندی به حد و کنار مردم ملتکش ناحیه دنغره گردید. ببینید که کودکان، نورسان، جوانان، زنان و کودکان ها را پیران بر نودل آمده در نزد پرچم افتخار میکنند، شادی میکنند، خرسندی میکنند و کودکان به بازی های گوناگون مشغول هستند. دیر باز این روز فیروز و اهل ملتکشان ناحیه دنغره انتظار بودند. ما از این پرچم دولتی که در شهرک دنغره کشیده شد باز افتخارمند هستیم و باور داریم که مردم ملتکش ناحیه دنغره از این پیشروی ها، از این گلگشفی ها، از این منظره های زیبای دلکش ناحیه دنغره، شهرک دنغره باز هم خرم گشته برای آبادی زیبایی این وطن بیشتاسا هر یک سهم خویش را میگذارند. به خاطر منتظم آب ماندن نهال‌ها و گل و بوته‌های آرایشی، خط‌های آب انبار ذخیروی در حجم 500 متر مکعب و 3 عدد نساز آبکشی نصب گردیده است. میدان پرچم دولتی در مرکز ناحیه دنغره برای سیروگشت ساکنان و مهمانان هنگام روزانه و شبانه و برگزاری چهاربینی‌های گوناگون فرهنگی فراغتی بسیار موافق میباشد. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهرک دنغره باغ پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد کرده شد. ما جوانان شهرک کوشش می‌نماییم که جواباً به غمخوری‌های جناب عالی سهم خودمان را در آبادانی و پیشروی شهرک خودمان گذاریم. ما از آن خرسند هستیم که چنین باغ‌های استراحتی و فراغتی زیاد شوند و ما جوانان و این چنین کودکان و کلانسالان در اینجا آمده وقت خودمان را خوب و خرسند گذرانیم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برابر افتتاح انشاءات مذکور تاکید نمودند که در مرکز ناحیه دنغره قامت افراختن پرچم دولتی نشان عالی گرامی داشت و ارزگذاری به ارزش‌های والای دولتی بوده برای باز هم بلند برداشتن هویت ملی و حس وطندوستی و وطنپرستی نسل جوان و در مجموع کل ساکنان ناحیه نقش مهم می‌بازد. солимии ҷомеа дар мадди назари давлату ҳукумати мамлакат қарор дошта бо бунёду навсозии муассисаҳои тиббӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ баланд бардошта мешавад. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Дангара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ноҳия бинои беморхонаи вилоятии бемориҳои сироятиро ба истифода доданд. гузориши Нуриддин Қурбонзода ва Озари Фатҳулло. سلام ای سروری عالی مقامو پیشوای ما، سلام ای رهکشای و رهبر و هم راهنمای ما، درودی ما به فرزندی اصیلی ملتی تاجیک، درودی ما به شاه
عالی تباری آریای ما زیدستی پرزی فیضی تو وطن گل کرد چمن گل کرد امیدی ملتی تاجیک و خلقی با صفای ما قدم هایت مبارک نوری دیده تاجی سر گویم سنا گویم سنا از وارثانی بو علی سینا سنا بر ملت و صدها سنا بر سروری ملت سنا بر پیشوای و رهنمای و رهبری ملت سنا بر ملتی با ننگ و آر و صاحبی فرهنگ سنا بر وارثی سامانی صلح آفری ملت 16 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کوچه میرزا ترسونزاده مرکز ناحیه دنغره ولایت ختلان بینای بیمارخانه ولایتی بیماری‌های سرایتی را که با طرح معاصر بنیاد شده است به استفاده دادند. بینای بیمارخانه سرایتی با مقصد در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده از 5 آشیانه عبارت است. کارهای ساختمانی در مدت کوتاه با زحمت صافدلانه متخصصان و ساختمانچیان وطنی با صفت بلند و طبق استانداردهای معماری معاصر انجام یافته مورد بهره برداری قرار داده شد. طبق لایحه بیمارخانه ولایتی بیماری‌های سرایتی در ناحیه دنغره دارای 200 کت بوده برای تشخیص و طبابت و بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی به اهالی شرایط و امکانیت‌های وسیع فراهم است. ما کارمندان ساحه تندرستی ناحیه منتداری خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کمال ممنونیت میرسانیم. باید گفت که در ساحه تندرستی ناحیه کارهای آبادانی برای سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ادامه یافته ایستاده است. در طول 3 سال اخیر زیاده از 27 انشاءات‌های طبی، مؤسسه‌های طبی ساخته به استفاده قرار داده شد. بیمارخانه سرایتی ولایتی در ناحیه نیز یکی از آنها به شمار رفته. در بیمارخانه مذکور با اسباب‌های طبی تجهیزات‌های معاصر تجهیزانیده شده است. پیش وقت بیماران برای تشخیص‌های کلینیکی لابراتوری گذاشتن با سبب نبودن بعضی دستگاه‌های طبی به شهر دوشنبه سفربر کرده می‌شدند. حالا باشد بیماران می‌توانند در این بیمارخانه از تشخیص و تحلیل‌ها گذشته برای سلامتی خویش طبابت‌های لازمه را گیرند. بیمارخانه سرایتی ولایتی در ناحیه نه تنها به ساکنان ناحیه دنغره اینچنین به ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان نیز برای تشخیص و طبابت پیش بینی گردیده است. آنها نیز می‌توانند به این بیمارخانه مراجعت نموده برای سلامتی خویش طبابت‌ها و تشخیص‌های لازمه را انجام دهند. آشیانه یکم بیمارخانه 18 حجره کاری داشتند. در آن شعبه قبول، حجره‌های فونکسیونالی، شعبه‌های احیاگری، جراحی و پارازیتولوژی جایگیر می‌باشند. در آشیانه دوم 19 حجره کاری و تشخیصی شعبه‌های طبابتی کودکانه که با دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی مجهز گردانده شده‌اند بنیاد شده است. ما کارمندان ساحه تندرستی منتداری خود را به پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان میرسانیم که این بعد کوشش و خرج میدیم که برای پیشگیری بیماری‌های سرایتی بلند برداشتن معرفت‌ناکی و اطلاعات اهالی درباره عامل‌های خطر بیماری‌ها کارهای عامه‌فهمانی پرجو نمودن بهره سلامتی خلق سهم ارزنده خود را گذراند. بینای بیمارخانه ولایتی بیماری‌های سرایتی در ناحیه دنغره با دستور و سفارش‌های به واسطه پرزیدنت مملکت در دوره پاندمی بیماری سرایتی کووید 19 بنیاد گردیده برای سریع وقت طبابت کردن مریضانی که به بیماری‌های گوناگون سرایتی گرفتار شده‌اند شرایط معاصر فراهم آمد. آشیانه چهارم بیمارخانه از 29 حجره عبارت بوده. در آن بیماری‌های زردپروین و کسلی‌های سرایتی مخصوصاً خفناک طبابت کرده می‌شوند. در بیمارخانه تمام شرایطی برای بیماران و طبیبان فراهم آورده شده است. اینچنین با دستگاه‌های معاصر از آن جمله اولتراسادا، EKG و دیگر دستگاه‌های معاصر تجهیزانیده شده است. ما طبیبان از این شرایط استفاده برده میتونیم که به بیماران خدمت بلند طبی رسانیم.
در مجموع بیمارخانه ولایتی بیماری‌های سیرویتی دارای قریب 120 حجره برای بیماران میباشد. در اساس لایحه در آشیانه پنجم کاتدرای بیماری‌های سیرویتی دانشگاه دولتی طبی ختلان جایگیر بوده با تمام دستگاه و لوازمات تحصیل تامین میباشد. در بیمارخانه مذکور طبیبان صاحب تجربه به کار جلب کرده شده. از این پس آنها دانش و تجربه اندوخته خویش را ثمراناک استفاده میبرند و بیماران را سری وقت طبابت میکنند. در آینده در این بیمارخانه طبیبان جوان دانشمند و لیاقتمند از حساب ختم کنندگان دانشگاه دولتی طبی ختلان به کار جلب کرده می شوند. هنگام بازدید پیشوای ملت از بیمارخانه طبیبان به رهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای غمخواری های همیشگیشان نسبت به کارمندان ساحه طب مخصوصا در شرایط پاندمیای جهانی اظهار سپاس و منتداری نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از طبیبان دعوت به عمل آوردند که هنگام فعالیت با بیماران پیش از همه خوش معامله باشند، زیرا بیمار بیشتر از دیگران به معامله و سخن خوب محتاج است. یعنی طبیب هم به داروی و درمان و هم با رفتار و گفتار شخص بیمار را معالجه و طبابت میکند. اکنون طبیبان با استفاده از تجهیزات پیشرفته طبی که در اینجا با دستگیری حکومت مملکت مهیا گردیده است فعالیت خود را درست به راه مانده و مردم خدمت با صفت طبی میرسانند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی محتوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره بیمارخانه ولایتی صورتی ناحیه دنغره به استفاده داده شد. ما میتوانیم با استفاده از این شرایط ها به بیماران خدمت خود را رسانیم. موردی بهره برداری قرار گرفتن بیمارخانه مخصوص گردانده شده سیرویتی در آینده کار طبیبان را جهت پیشگیری، معاینه و معالجه مریضی های خفناک سیرویتی باز هم با ثمر خواهد کرد. با دستگیری همه‌جانبه حکومت مملکت و عملی سازی برنامه‌های ملی ساحه تندرستی در جمهوری به خصوص در ناحیه دنغره ولایت ختلان رشد و پیشرفت کرده، در نتیجه سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی بهتر گردید که یکی از هدف‌های افضلیتناک دولت به شمار می‌رود. در عرفه تجلیل 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز کردن مؤسسه نوی طبی امروزه تحفه ارزنده حکومت کشور به کارمندان ساحه تندرستی ناحیه دنغره میباشد. 16 ایون همچنین در ناحیه دنغره با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بینای مرکز تأمینات و تشخیص بخطری کمیته اوضاع‌قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان افتتاح کرده شد. بینای نوی مرکز تأمینات و تشخیص بخطری اوضاع‌قواری ناحیه دنغره از تخانه و 5 آشیانه عبارت بوده با طرح نو و عنصرهای ملی معاصر شهرسازی بنیاد گردیده است. سری و پوری و ثمر از دانه گندم می شود، پیروزی و فتح و ظفر از دانه گندم می شود، شکرانه آبادی و سرسبزی های این وطن، خوشبختی اهلی بشر از نان گندم می شود. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. 16 ایون اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه دنغره بینای مرکز تأمینات و تشخیص بخطری کمیته اوضاع‌قواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را مورد استفاده قرار دادند. ضمن شناسایی به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که مرکز از 4 شعبه از قبیل شعبه باکتریولوژی، سرولوژی، فیتوسانیتاری، کرانتینی و تخمی عبارت می باشد. همه اتاقهای کاری و حجره‌های یاری رسان با کامپیوتر و دیگر لوازمات ضروری تامین کرده شده است که این عامل در آینده برای بهتر به راه ماندن فعالیت متخصصان مرکز مساعدت می نماید. کارهای ساختمانی در این انشاءات ماه مارس سال 2019 آغاز گردیده برای اجرای کارهای ساختمانی قریب 40 نفر ساکن محلی با جای کار موسمی و معاش خوب تامین کرده شدند. فرمایشگر بینای مرکز تأمینات و تشخیص بخطری ناحیه
ноҳияи Данғара кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буда, он бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта шудааст. мувофиқи лоиҳа бинои нави маркази таъминот ва ташхиси бехатарии озуқавории ноҳияи Данғара аз таххона ва 5 ошёна иборат буда, бо тарҳи нав ва унсурҳои миллии муосири шаҳрсозӣ бунёд гардидааст. мавриди зикр аст ки то имрӯз кормандони ин ниҳод дар ноҳияи Данғара дар бинои кӯҳна ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ набуд фаъолият доштанд. бинои нав ва озмоишгоҳҳои замонавии он бо технологияи пешрафтаи ҷаҳонӣ аз ҷумла дастгоҳу таҷҳизоти муосири ташхисӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. мутахассисон бо истифода аз имкониятҳо саривақт ҳама гуна маводи хӯроквориро аз ташхис гузаронда дар бораи таркиб ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ хулосаи дақиқ пешниҳод менамоянд. дар ошёнаи якуми бино маркази ташхиси бехатарии озуқаворӣ ва озмоишгоҳҳо утоқҳои корӣ ва маъмурият дар ошёнаи дуюму сеюм ва дар ошёнаи панҷум меҳмонхона ва китобхона ҷойгир мебошанд. бинои марказ ду толори замонавии маҷлисгоҳ бо 100 ҷойи нишаст мебошад. ошхона дар таххонаи бинои навбунёд ҷойгир буда 50 ҷойи нишаст дорад. дар маркази таъминот ва ташхиси бехатарии ноҳияи Данғара бештар аз 50 нафар мутахассисони соҳибмаълумот фаъолият менамоянд ва бо мақсади таъмини бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ ва ҳифзи солимии шаҳрвандон ҳамарӯза таркиби маҳсулоти гӯшти, ширӣ, меваю сабзавот ва хӯрокаро месанҷанд. дар озмоишгоҳҳои маркази таъминот ва ташхиси бехатарии озуқаворӣ ҳамзамон тухмиҳои зироати кишоварзӣ ва растаниҳо низ санҷида мешаванд. бинои маркази таъминот ва ташхиси бехатарии кумитаи озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардидааст. ҳифзи солимии ҷомеа, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва таъмин кардани аҳолӣ бо ғизои хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза дар меҳвари сиёсати пешгирифтаи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар ин самт қонун ва барномаҳои давлатӣ қабул гардидааст ки яке аз онҳо барномаи бехатарии озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023 ба ҳисоб меравад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ ба шароити муҳайё гардида дар бинои нав ва сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода, ҳангоми суҳбат бо кормандон таваҷҷӯҳи онҳоро ба таъмини амнияти озуқаворӣ, назорати доимӣ ва бехатарии маҳсулоти истеъмолӣ ки шарти муҳими солимии мардум ба ҳисоб меравад ҷалб намуда, барои беҳтару хубтар ба роҳ мондани фаъолият дар оянда дастуру супоришҳои мушаххас доданд. дар деҳоти сафобахши ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи аввали лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳаи боғпарварро мавриди истифода қарор доданд. корҳои сохтмонии лоиҳаи мазкур моҳи феврали соли равон дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардиданд. дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд анҷом ёфт. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи аввали лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳоти боғпарвари ҷамоати оқсӯи ноҳияи Данғараро мавриди истифода қарор доданд. дар деҳоти боғпарвар пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тоб додани ҷӯмак ба фаъолияти марҳилаи аввали ин шабакаи обрасонӣ оғоз бахшиданд. дар марҳилаи аввали иншоот ки дар доираи татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо дастуру ҳидояти бевоситаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ амалӣ шуд, 7240 нафар аҳолии деҳаҳои боғпарвар, чаманистон ва баҳори ноҳияи Данғара бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. об аз канали калони дуюми Данғара тариқи насосҳои махсус аввал ба ду ҳавзи ғунҷоишашон 250 метри мукааб ворид гардида, пас аз безаррагардонӣ ба ҳавзи ғунҷоиши 500 метри мукааб интиқол ёфта, баъдан ба аҳолӣ тақсим мегардад. масофаи хатти оби нӯшокӣ 1 километру 400 метр буда тариқи ду қубури обгузари қутрашон 160 миллиметр оварда шуд. дар марҳилаи аввал барои анҷоми корҳои сохтмонӣ аз қабили бунёди чоҳҳои амудӣ, ҳавзҳои захираи об, васлу насби таҷҳизот ва қубурҳои қутрашон гуногун 3 миллиону 600 ҳазор сомонӣ сарф шудааст. ҳамзамон барои фаъолияти муназзами ин шабакаи муосири обрасонӣ як адад трансформатори тавоноияш 250 киловолт ампер
насб карда шуд. Корҳои сохтмонии лоиҳаи мазкур моҳи феврали соли равон дар доираи эълон гардидани соли 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ оғоз гардида дар муҳлати муайяншуда бо сатҳу сифати баланд анҷом ёфт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳу сифати корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда ба масъулон ҷиҳати дар марҳилаи дуюм низ бо сифат анҷом додани корҳои сохтмонӣ ва кашидани хатти оби нӯшокӣ дастуру маслиҳатҳо доданд. аз рӯи маълумоти масъулини корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ дар марҳилаи дуюми лоиҳа тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат бо насби 2 насоси обкаш зиёда аз 9300 нафар сокини деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара бо оби ошомиданӣ босифат таъмин хоҳанд гашт. барои татбиқи лоиҳаи хатти оби нӯшокии деҳоти боғпарвари ҷамъияти оқсӯи ноҳияи Данғара ки дар маҷмӯъ 2 марҳиларо дар бар мегирад зиёда аз 555 миллион сомонӣ сарф карда мешавад ва дар солҳои наздик мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ дар ҷамъияти мазкур бартараф мегардад. айни замон дар ноҳияи Данғара барои солтосол беҳтару хубтар намудани таъминоти аҳолӣ бо оби нӯшокӣ дигар лоиҳаҳо низ мавриди татбиқ қарор доранд. бо татбиқи пурраи ин лоиҳа маҷмӯан 2 ҳавзи калони захираи об ва дигар иншооти зарурӣ бунёд гардида наздики 20 000 сокинони маҳаллаҳои оқсӯ бо оби тозаи нӯшокӣ аз лиҳози экологӣ тоза таъмин карда мешаванд. лозим ба таъкид аст ки то инҷониб сокинони 3 деҳаи номбурда аз норасоии оби ошомиданӣ танқисӣ мекашиданд ва акнун бо ташаббуси сарвари давлат ин мушкилии онҳо роҳи ҳалли хешро пайдо намуд. ҳамзамон аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ба масофаи 1 километр роҳи деҳаи боғпарвар мунфарш карда шуд. сокинони деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара иқдоми мазкурро тӯҳфаи арзишманди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлили ҷашни ваҳдати миллӣ маънидод карданд. дар деҳаи баҳори ноҳияи Данғара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боғи фарҳангии фароғатии Симурғро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нави замонавӣ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шудааст. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти фарҳангӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кул аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мулоқот намуда ба онҳо сару либоси мактабӣ, мукофоти пулӣ ва ширинӣ тақдим намуданд. боғи мо бас дилрабоз, тӯҳфаи мо беназир аст, арзишаш беинтиҳост. ҳар қадам дар боғи мо чун қиссаст афсонавӣ, шукри беандозае ин бахт моро бар дуост. дидори шумо ки ҳаст гулранг хуш аст, ташрифи шумо ба боғи фарҳанг хуш аст. эй посдори бахту саодат хуш омадед, эй шаҳсутуни хонаи миллат хуш омадед, хуш омадед, хуш омадед. 16 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи баҳори деҳоти оқсӯи ноҳияи Данғара боғи фарҳангии фароғатии Симурғро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғи фарҳангии фароғатии Симурғ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Ромиш Салимов
дар масоҳати 7 гектар бо дар назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ бунёд карда шудааст. дар ҳудуди боғи фарҳангии фароғатӣ дур майдончаи варзишӣ барои футбол, волейбол, нуқтаҳои махсус барои теннис, майдончаи бозии кӯдакон ва наврасон, маркази ҷавонон, қаҳвахона, ошхона бо 60 ҷойи нишаст, ҳавзҳои шиноварӣ барои наврасону калонсолон, ҳавзи моҳипарварӣ ва барои дойр намудани барномаҳои фарҳангӣ нуқтаи махсус сохта шуда, баҳри истироҳату фароғати кӯдакон 12 аттраксиони замонавӣ насб гардидааст. иншооти мазкур аз ҷониби мутахассисони ватанӣ бунёд гардида дар рафти сохтмон масъулияи сохтмонии дорои сифати баланд истифода шудааст. дар доираи иқдомҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ман Салимов Ромиш, соҳибкори ин диёр тасмим гирифтам, ки дар ҳудуди ноҳияи Данғара як боғи фарҳангӣ фаровағатӣ бо номи боғи Симурғ бунёд намоям. боғи мазкур дорои шароитҳои муосир аз қабили боғи обии аквапарк бо ҳавзҳои шиноварӣ, ки ҳам ҳавзи калонсолон, ҳам ҳавзи барои хурдсолон аст, бо тамоми шароитҳои муосир, чархофалакҳои аттраксионии гуногун зиёда аз 14 адад аст, қаҳвахона дар лаби кӯли сунъӣ, майдон барои гузаронидани чорабиниҳои фарҳангӣ, майдони асптозӣ, ҳавзи фаввораҳо, шаршара, тамоми дарахтони соядиҳанда ороишӣ дар ин боғи навбунёд муҳайё карда шудааст. дар ин боғ ҳар як нафар сокини ноҳияи Данғара ва меҳмонҳо метавонанд вақти худро бо оила хуш гузаронанд. дар боғи мазкур зиёда аз 60 нафар соҳиби кори доимӣ гаштанд. дохили боғи фарҳангии фароғатӣ пурра сабзазор гардида, барои хуррамгардонӣ 11 000 бех ниҳоли нодири сояафкану ороишӣ ва гулу бутаҳо шинонда шудааст. нигоҳубини ниҳол ва гулу бутаҳо ба таври муосир обрасонӣ гардида, роҳравҳои боғи нав бо санъати баланди меъморӣ низ сафолакпӯш гардидааст. ҳудуди боғро 18 фаввораи хурду бузург, ки бо шаклу услуби хоси меъморӣ бунёд шудааст, зебу зиннат ва шаҳомати бузург мебахшад. ҳамчунин дар дохили боғ композитсияҳои бадеӣ, ҳайкалҳои палангу уштур, гавазну оҳу, санҷобак, кап, товус ва дигар ҳайвоноту паррандагон насб карда шудааст. муҷассамаи қаҳрамонони филмҳои тасвирии кӯдакона, кӯзаву хумҳои сафолини бо гулу бутаҳои нодир оро ёфта ба ҳусни боғ зебогии дучанд зам намудааст. гирду атрофи иншооти нав пурра панҷарапӯш гардида, даромадгоҳи он низ бо санъати баланди меъморӣ оро дода шудааст. иншооти нави замонавӣ бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бунёд карда шуда, дар баробари ободу зебо гаштани як гӯшаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол, ҳамзамон баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншоот 60 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гаштанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди чунин иншооти фарҳангиро дар доираи ҷашнҳои миллӣ тӯҳфаи арзанда ва намунаи ибрат номида масъулонро барои нигоҳубини он вазифадор сохтанд. ҳамчунин сарвари давлат таваҷҷӯҳи масъулинро ба татбиқи қонунҳои амалкунанда ва нақшаву ҳидоятҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳидоят карданд. пас аз бунёди боғи фарҳангӣ фароғатии Симурғ, сокинону меҳмонони ноҳияи Данғара имкони мусоиди истироҳату фароғат пайдо карданд. ҷавонону сокинони саодатманди ноҳия бо шукргузорӣ аз сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат ва фазои орому осудаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол сайру гашт намуда ғизои маънавӣ мегиранд. баъди мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти фарҳангӣ, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ятимони кул аз 5 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мулоқот намуда ба онҳо сару либоси мактабӣ, мукофоти пулӣ ва ширинӣ тақдим намуданд. 10 нафар ятимон аз ноҳияҳои Данғара, Муъминобод, Темурмалик, Балҷувон ва Ховалинг аз сиёсати ғамхорона ва падаронаи пешвои муаззами миллат баҳравар гаштанд. зимни мулоқот сарвари давлат таъкид доштанд, ки қишри ниёзманди ҷомеа ҳамеша зери таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта, барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба воя расидани онҳо тамоми имконот муҳайё гардидааст. сиёсати давлату ҳукуматро хуб медонед, ки нисбат ба шумо доимо ғамхорӣ зоҳир менамояд. имсол хатмгирандагон ҳамтоварона ҳамсолони шумо садҳо нафар
با دانشگاه عالی مملکت داخل میشوند. شما وابستگی دارد که تحصیل کنید، وقت را خوب استفاده کنید، دانش زبانهای خارجی را از بکنید که آینده بعدی داخل شدن با دانشگاه عالی و کالج و لیسه هایی که هر قسمتی که شما نظم میبینید در وقتی تحصیل و که از خود کردن کس اذیت نکشید. پیش از همه با شما سلامتی و خوشبختی را آرزومند است. ما برای شما تمام شرایط را مهیا کردیم و کرده ایستادیم. ما شما را تربیت میکنیم و حیات مستقلانه بسیار میکنیم. دیگرش از شما خدا کنید. در این راستا جواباً به غمخوری‌های رهبرک دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از آنها طلب کرده شد که با استفاده از امکانات فراهم آورده شده علم‌های زمان معاصر را از خود نموده نامبردار وطن و دیار خویش باشند. با عرض احترامی بزرگ نسبت غمخوری‌های بی‌نظیرشان در سمت دستگیری ما یتیمان صمیمی‌ترین سپاس و منتداری خود را به پیشوای یتیم پرور بیان می‌سازم. ما در سیمای جناب عالی پدر معنوی خود را دریافت نموده در زندگی ایدئال هر یک جوان تاجیک میباشند. من تخمینه سیمراد خواننده صنف 11 که با خواست از آن پاک از پدر و مادر محروم گشتم و عین زمان با دستگیری همیشگی پیشوای ملت در مکتب پرزنتی برای کودکان بالایاقت ناحیه دنقره تحصیل علم نموده ایستادم. مهر و محبت به کنار ایشان نمیگذارد نبود پدر و مادر را احساس نماییم، زیرا در همه مورد از کمک و دستگیری پیشوای ملت برخوردار هستیم. جواباً به این همه غمخوری پیشوای معظم ملت میخواهیم بعد از ختم مؤسسه تعلیمی به دانشگاه‌های دوستداشته داخل شده در گلگل شکوفای تاجیکستان عزیز حصه گذار باشیم. بر یتیم و دردمندان وطن سرپرست و هم برادر پیشوا بهر مردم جانیساری میکنی با متانت صدر لشکر پیشوا. منیسه خیردین هستم، خواننده صنف دهم گیمنازیای دولتی به نام ادنه سنگ ناحیه بلوان. شکرانه از آن میکنم که در چنین دولت صاحب استقلال عمر به سر میبرم. ما یتیمان خود را هیچ گاه یک کار تنها ایست نمیکنیم، چون که چنین پدر غمخوار و مهربان به مثل پیشوای ملت داریم. برای همه غمخوریتان وعده میدهم که باباهای خوب الله گیمنازیا را ختم نموده برای نوشنمون وطن عزیزم سهم گذار باشه. من غفران شطلا خواننده صنف نهم اینترنت دولتی کنگورت ناحیه تیمورملک هستم. منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم که یتیمان و بپرستاران غمخوری‌های پدرانه میکنند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.